amahoro y'Imana kuri wowe udukurikirana unyuze kuri izi channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba ukunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka kanda like ndetse wanadusangiza igitekerezo cyawe unyuze hasi muri commenting. Nyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'iminsi imike. Jenerali Muhoozi Kainerugaba wa Uganda atangaje ko Wazalendo bagomba kugabwaho ibitero kuko bagira uruhare mu kwica abaturage. Uyu mutwe wa Wazalendo watangiye intambara n'ingabo za Uganda rezo UPDF. Abaturage batuye yitwa Lubero bararira, amashuri yabaye yafunze, ibikorwa by'ubucuruzi birafunga, abaturage bafunganye mu mazu bahiye ubwoba. Ese iyi ni intangiriro y'intambara nshya hagati ya Uganda n'imitwe ifatanya na leta mu kurwanya AFC M23? Ese ibi ntibishobora kubangamira ibikorwa by'amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare aherutse gusinywa hagati ya Uganda na Kongo? Kimwe n'ibindi bibazo byose wakibaza ngo hayikaze ndi mugiye kubara muri gahunda y'amakuru. Nitwa Etienne Besa. UPDF iki ni gisirikare cya Uganda mu mirwano ikaze n'abarwanyi ba Wazalendo. Abo n'abarwanyi bari ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bafasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu guhangana n'abarwanyi ba M23. Ingabo za Uganda kuri wa kane tariki 26 Kamena muri mwaka turi 2025 zaramutse zirasana n'inyeshyamba zo mutwe wa Mai Mai uri mu yitwaje intwaro muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihurije hamwe ikiyita Wazalendo. Imirwano hagati y'impande zombi yaramukiye mu bice bya Vuyinga, Mabambi ndetse no mu duce dutandukanye twa sheferi ya Baswaga iherereye muri teritwari ya Lubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage muri turiya duce ndetse n'abayobozi baho bemeza ko iriya mirwano yatumye ubuzima busa n'ubuhagaze muri ibi bice. Umuturage watanze buhamya agana ikinyamakuru cyitwa Actualité.cd cyandikirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati mu masaha 11 z'igitondo twumvisha amasasu menshi hano ahegereye Kalundu ku mugezi wa Mususa, aho niho naho kurasana byatangiriye bikomeza misozi yahitwa Muhola. Ubu turi muri Uvuyinga, abanyeshuri bamaze gutaha ndetse amaduka menshi ntigeze afungura kuri uyu munsi. Uyu muturage yunzemo ko iriya mirwano yanumvikanyemo urusaku rw'imbunda ziremereye ibyatumye igikuba gicika mu baturage. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane imirwano y'impande zombi yari igikomeje inyuma y'uko Mai Mai zifashe icyemezo cyo kwihagararaho zigakomeza kurasana n'igisirikare cya Uganda aricyo UPDF. UPDF yaramutse irasana n'uriya mutwe mu gihe umugaba mukuru w'ingabo zayo Jenerali Muhoozi Kainerugaba yarukaga guteguza ko Wazalendo zigomba kugabwaho ibitero. Jenerali Muhoozi Kainerugaba uheruka Kinshasa aho yahuye n'abarimo Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yashinje Wazalendo zisanzwe zifatanya na leta ya Kongo mu ntambara irwanamo na M23 kuba zica abaturage begereye umupaka wa Uganda na Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko ihuriro Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kinshasa rigizwe n'abagizi ba nabi bagomba kuraswaho. N'ubutumwa yatanze mu ijoro ryo kuwa 22 Kamena muri mwaka turimo 2025 nyuma y'uruzinduko yagiriye Kinshasa ngo yarugamije kwagura ubufatanye bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo binyuze muri Operation Shuja. Yagize ati Wazalendo ni umutwe w'abagizi ba nabi bidasubirwaho. Nizera ko ingabo zihuriyeho na UPDF na FARDC tuzabagabaho ibitero aho twabona hose keretse nibamenya ubwenge bakarambika intwaro hasi. Uyu musirikare yasobanuye ko Wazalendo imaze igihe kinini yica abaturage mu bice by'umupaka ingabo za Uganda zidakoreramo, agaragaza ko nibakomeza kwica abaturage bazabiryozwa. Wazalendo ikonana n'ingabo za RDC mu kurwanya ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Leta ifata Wazalendo nk'inkeragutabara zikunda igihugu. Abasesenguzi bemeza ko igikorwa cya Jenerali Muhoozi atari intambara gusa gisirikare ahubwo ari ubutumwa bwa politike bwo gukomeza kwerekana ko Uganda ishobora kwivanga mu bibazo bya Kongo igihe cyose yumva umutekano wayo ushobora guhungabana. Dr Daniel Mugisha impugukiye muri geopolitike mu karere yagize ati Muhoozi ashaka kumvikanisha ko Uganda ifite ijambo rikomeye mu mutekano wa Kongo. Hari abavuga ko ubufatanye hagati ya UPDF na FARDC igisirikare cya Kongo bushobora kuba buhishe gahunda yo kwirukana imitwe itari ku ruhande rwa leta.
abandi bagaragaza ko uruhare rwa Uganda rushobora kongera guhembera urwango rw'imbere mu gihugu cyane cyane mu bice Uganda yakunze kuvugwamo ko yinjiramo nta burenganzira, urugero nk'igihe yoherezaga ingabo mu bikorwa byo kurwanya ADF NALU. Celestin Banza uyu umusesenguzi mu bya politike ukorera mu mujyi wa Goma yavuze ko ubwitabire bwa Uganda muri Kongo butavuzweho rumwe kuva kera. Muhozi akomeje kwigaragaza nk'ugiye uruhare rutaziguye ashobora gutuma imitwe y'imbere mu gihugu ihindura icyerekezo ikabona ko FARDC yamaze kuyoborwa n'inyungu z'amahanga. Amasezerano hagati ya UPDF na FARDC by'umwihariko ajyanye na Operation Shuja yashyizweho muri 2021 yaragamije kurwanya ADF Allied Democratic Forces, umutwe w'iterabwoba ukorera mu mashyamba ya Ituri n'ahitwa Beni. Ariko iyo UPDF irwana n'umutwe wemewe na leta ya Kongo nk'umufatanyabikorwa uyu mutwe twa Wazalendo, ibi bihindura intego y'amasezerano. Ntabwo bigikubiyemo kurwanya ADF gusa, ahubwo binagaragaza ko Uganda ishobora kurwanya uwo ari we wese wayitambika muri iki gihugu. Abakina hafi politiki yo mu karere bavuga ko mu gihe cyose igisirikare cya Uganda UPDF cyakomeza kurasa kuri Wazalendo cyangwa se kurwanya Wazalendo, bavuga ko bishoboka ko Kongo ishobora kwita ihindura amwe mu masezerano bagiranye n'igihugu cya Uganda. Uyu na musozo wacu w'iyi nkuru, reka ngushimire cyane wo banatwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombarizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.